Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pertama-tama kita puja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang kepanjang umur tanya sehingga kita malamnya katruk bak malam 20 Ramadan. Insya-Allah nyo akan tatamang tanya bak suluh yang akhir. Mulai malam tengah pun katamang dalam suluh itqun minan nar. Pemerdeka oleh Allah tiba apui neraka. Rahmat dan sejahtera tabi-tabi geputuk oleh Allah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian menancit dalam kesempatannya takalon dan katanya dengar akriban urung-urung yang saleh-saleh jamun ditentang konyan temakut ke azab Allah ke apui neraka. Sebagaimana cerita anna Aba Yazid kana la tanqati'u dumu'u ainaihi wala yazalu baqiyan. Abu Yazid Bastami gopnyan hantam putuh-putuh tijuh imata lam gemo tabi wala yazalu baqiyan sentiasa gunyan gemomo tabi. Padahal takalon gunyan tiro urung termasuk urung yang saleh dan le kelebihan-kelebihan gunyan bahkan gedengar suara hatif. Tapi gunyan selalu dalam gemomo hana gaduh-gaduh hana gepiuh-piuh dalam mo gunyan. Maka dalam hal gunyan fasuila an dalik rupanya gutanyang li sahabat-sahabat gonyan pakon do namo sabi faqala lalu jawab inna Allah ta'ala law au'adani in adnabtu hasabani fil hamal abadan lakana haqqan alayya Allah tangqati'a dumu'u aini. Kepagah menojul lemo tapi sesungguh Allah Ta'ala kalaulah gemo janji lah Allah kulun tapi hana janjinya kalaulah gemo janji lah Allah kulun in adnabtu kalaulah lun pegot dosa hasabani guglap lun gudrop lun fil hamam lam palangmon kolam apu lam palangmon kamar mandi yang getup anajut tibit abadan tabi-tabi kenang patau nyotong kedi Tuhan menyanji kata tak bagai dosa lang palangmon tu tak tabi-tabi nyan entna mentang kulli Abu Yazid lakana haqqan alayya alla tangkati adumu aini. Sungguh patut atu hulun bahawa ham puntung-puntung i mata lelemo tabi nyo do lampal-lamon ke pato ana tibi-tibi nyo patut lun lemomo tabi tapi na menan janji Tuhan tak pegawai maksud ko lampal-lamon ke pato apa si janji Tuhan fa kaifa waqad au'adani ay yahbisani finnar allati qad uqida 'alaiha salasu alafi sana. Tapi pakai banci janji Tuhan ke lang palamon janji di Tuhan bila terbagai maksud sungguh ke menjanji li Tuhan kulun gudrop lun ke patolun terkedi lembaga maksud lam neraka menyanyang menjanji bahkan si menan ke lang palamon pakai ban Allah berjanji kulun menyelum bagai maksud ke patolam neraka yang nerakanya kagepekap oleh Allah kalih ribetun dari pun warna apu warna merah diribetun gepekap-pekap ibadah warna putih
terlebih tuncit, kemudian terlebih tu ibadah warna hitam. Medung lama-lama lumomo tapi mapulam janji Allah yang terpakai maksud lam neraka yang cukup tu umnya. Mapadumna ukuran tu oleh Allah Ta'ala gekirim Jibril alaihi salam yujak cok bacut apui untuk putron kena ubumo ngon tagun bu Nabi Adam. Karena Nabi Adam waktu putron dalam syurga, rupanya hana apui ni dunia untuk tagun bu hana apui. Jadi keperintah oleh Allah Jibril jak bak neraka kiat, jak laki bak Malik dan Madiyah apui bacut. Oleh yang berkedih bak Nabi Adam hatta yatba'a bihi ta'aman, dia ketagun bu. Jadi bu hana apui hana masanya, makanan pun cit dari lam syurga betul. Nya anak gandum masa ko ni orang masa Nabi Adam ubi bi boh pineng. Kan lagi no bibi bacut tu bi padi tu bibi boh pineng. Jadi keputusan apu deh untuk magun bu. Kaka bedah Jibril gejak bak Malik dan Maniyah. Tu Malik dan Maniyah gulake li Jibril leun perintah Allah yucok bacut apunya ngon tagun bu Nabi Adam. Maka gukul le Malik, ya Jibril, kam turidu minan nar. Mapa nabi raya gada ada mencok. Faqala gutaut Jibril, anapu raya tat kengunyan. Najuk mentang uridu minha miqdara tamrah. Najuk mentang ubi kadar sining anak kurma. Anapu raya tat. Ubi anak kurma lagi. Lalu faqala Malik, gukul li Malik dan Maniyah, hai Jibril, drone hanan tudum tu mapu nerakanya loncitnya leng kami tabi nyo kalau lah lembri ke drone no cho apu nyo adat sene anak kurma bendepu Haji Jibril azabatis samawati sab'u wal aradun min harriha menyelunjuk beno no putron ke di hubumo langit ban 7 lapis bumo ban 7 lapis angoh mandu mapa menduk Nabi Adam lah. Langit angoh, bomo angoh. Faqala Jibril alaihi salam, lalu menyamanan benan aja, yo bi mentang mana. Mapa dumna lemri. A'ti nisbaha. Menan nujuk mentang ubi tiblah anak kurma. Ambil sini tiblah mentang. Faqala Malik, kata oleh Malik dan Maniyah, law a'taituka ma turid lam tazal minas sama qatratun wala yambut minal ardi nabatun. Nya melunjuk tiblah nak kurma han ditrole ujun dari langit mutitep ngon kekuatan tu umnya. Memang langit hancur mina, tapi nya hane le ujun dari langit mutitep andi oleh ujun dan bak bomonyo mutiba mana lu hai temoh le nyo tekanan tu hebat. Kata Jibril, pane beri cik lencok dama. Doktor Barat. Lalu watenya guhui oleh Jibril, ilahi kam khudu minan nar. Hai Tuhan lun. Tema padum lencoknya ni ba apu padum na lencok. Nyom nuk begah li Malik Madiyah beratan. Gu jawab li Allah, khud miqdara darratin minha. Tacok mentang ubi doi. Ubi doi ni ba apu ubi doi doinyo kena bak tadong jondela mote di sente 5 toro abe di bedah hipoponya yang mungkin tarok abe lemah bibi yang ku ubi doi ubi na mentang ubi banyak tong ubi le ubi ba ubi doi apa ubi le jadi tacok mentang ubi doi mentang lalu ala gejo oleh Jibril alaihi salam kadar ubi doi buno nyan fitu umtat wa ghasalaha sab'ina marrah fi sab'ina nahran. Rupanya gejak cungnya ada ubi doi le Jibril 70 ga lam 70 bokrung. Ombang gecungnya krung tu laju medop-dop ju. Di 70 bokrung gejak jom atau ubi doi nya ale ge jom-jomnya be tha tu le
Kemudian baru gejuk bak Nabi Adam. Ambang gejuk bak Nabi Adam, pat gebeduknya yang ubi 2 kali gecungnya di atas tabuh bukit. Dia atas tabuh gunung. Lalu ambang gebeduknya ancur gunungnya dia ke dedak. Yang kepada melaka gecung ubi 2 lap. Kema hantamo kun bunuh Abu Yazid. Mereka berjanji lama-lama mentang taklik katanya belum lama pun neraka yang ke angga cung-cungnya mantang bido gepedu atau gunung ancu gunung ancu gunung amban ancu diwo tema apunya ke di lam neraka diwo tema ke di hana tempat ni hana badu lama monyo baik tak kontam da gumbu mungkin da gumbu bertuh kana kanon hai gunung ancu bagi banda da gumbu bertuh kana kanon. Lalu dia wasat mah olehnya ke kai bono asap ji lam bate lam besau asap no nyan tekanam tu tinggal lam bate lam besau makanya tak tekuk bate dengan bate itibit mung tak tepot butuh motor itibit mung yang ke nyan asap no hingga tu auronyo nyan yang tanya dagun bunyan anjut mutepeh. Yang penting rokok mentang tinggi lebak kita bancot dari orang lain. Ya asap. Mentang asap neraka. Mapulom yang asli benar apa neraka. Nyoko Abu Yazid. Lengkli benar. Mereka berjanji lampan-lamon kepada lengkli. Pulam lam neraka tengok. Maka kerana nyoko. Katanya berasa katanya. Tumakut padumna berat. Bak ga'adhib oleh Allah. Ba'adhib neraka. Bila katanya tak pegak dosa. Maka dalam halnya telah sabuh daripada kelebihan katanya bab bulan Ramadan, tarawih bulan Ramadan, kelebihan malamnya malam yang ke-20 Ramadan. Orang yang tarawih malam 20 geberi kegonyan pahala orang syahid, pahala orang saleh. Kemudian malam tengah, malam tuluh yang kelih, orang tarawih bak malam yang ke-20 gepegot oleh Allah kegonyan tabuh kama dalam syurga daripada nur. Berarti mereka pegot kama kata mongkenan hana jadih muteme apu neraka yang tuum mana. Berarti ngom pelihara ceritanya ni bak apu neraka yang tuum ngon tarawih malam tengah. Karena kebagian tabuh kama dalam syurga ni bak nur. Nyong ngempuai apu yang tuum mana. Kemudian terdekat ikhlas tanya malam baru malam 13 Ramadan 2.156.000 2.156.000 maka telaki ba Allah ibadat tanya berterima oleh Allah wujud bandungnya bui mtemi pahala lagi berjanji li Rasulullah amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.